Abantu baphefumlile kwiqonga lonxibelelwano ngesisiganeko sokubulawa kukaSithandile Zozo. Uninzi lufuna umthetho uqine kwabo babulala abasetyhini kweli. Linyanisile elo sapho elo. Wayibona phi into yobana ngaba kube lula ngolu hlobo ukhupha umphefumlo. Akunaba ngumuntu ongutata, akunoba ngumuntu ongumama. Isibe lula into ukubulala umuntu. Mawuqine umthetho kungaze kwabakho nengqawule xa ubulele. Mhlawumbi kungabatsho abantu bayeka ubulala. Asekwabe bangakhe basive abantu abasemagunyeni kwezomthetho isikhalo sethu singabantu abangomama, ngoba kubuhlungu kumnandanga ubulalwa kwabantwana, ubulalwa kwabantu abangomama. Sihlukunyezwa kabuhlungu singayazi into bakwenzeka intoni le nto ingakwazi uthetheka umuntu anyanzelisa into aba kudeske caba uzawuthi uzave kamandi funeka akhuphe umphefumlo. Umthetho wase-South Africa mawuqine, mabayeke ufumana ibheli abantu ababulela abantu. Iwesi benobungqina abafazi abaphili free eMzantsi Afrika. Noko sisono. Urhulumente wethu sicela sive abenokwazi ukuthatha ingqalelo kwesi sehlo senzekayo eMzantsi Afrika. Nami bengathokoza kakhulu sakazi uma umndeni wakwaZozo ungathola ubulungiswa kwezamaphoyisa, amaphoyisa athole ababulali, bathole isigwebo esiqinile ukuze abantu ababulele bazi ukuthi uma ubulele kunesigwebo ositholayo noma udilika jele. Laba bantu laba babulala abantu besifazane bangamadoda bayahlaza. Kumele umthetho uqine, umuntu abhadle ejele iminyaka 100.